Hei hi All India Radio Aizol ani chanchin thar achiar tu silin sang puya sarkar lai pui na athona kumsom pare chin chunglam COVID-19 ridan na apek me ka ngai thatu te ridan na la vectorin kan ngen chewa ramchunga shrilang din hunji omdo ma se inven na lama lo thla da lo ula tul to palo chon mani in chu san no ula mai tom na wa medang nai lo kudle mai ti file ridan na lakte longai poimo zelang cheu COVID-19 ka inho shedu nei chuan rampum huap helpline number bial pakhat pani pathum pakwa pasari pariat bial pali parukle pakhat bial pasari panga ba ka mizoram tan pakhat bial pani te biak po theireng ani tuna chuan chanchin thalong ai thak chunzo mang tukina COVID-19 den hun shet tharbera mi zaruk samni pangai nan kai ti mu chu ani mizoram COVID-19 swab sample endik zinga COVID-19 shik thara delta variant thanem tak mu ani le Zaidas Kadila Chuan, Drug Controller General of India, Nena Trangin, and COVID vaccine, no pangtan po lak thay. Zai COVID-D vaccine man palna an mu. CBI Chuan, West Bengal Assembly in Than Nezo Lima, Tharum Thona Tlang Chui Turin Team Paliya Din. Tugina COVID-19 din hun shet tharbera mi zaruk somni pangin an kaiti mu chu ani. Sample test zong zat sangruk za sari somni pali zinga za pakwa point panga paruk an positive ani. Tundin huna shikai to zong hi singa sangkhat zaruk pali anni a singli sangli zathum somruk poriat enkol daman ni to a enkol lai mek sang sari somli pali tlingin mi za somko panin an thi pui to ani nimin khan zat MCRT-PCR laboratory sample test zinga somko pasari am positive a thuna laboratory sample test zinga somli pali am positive a rapid antigen test manga COVID-19 positive mu chua zanga pani an oma FIA pani anom bok Mishing sang khat zela positive mu cho to zati somli pasari ani a mi noi khat zela COVID-19 na wangan na chan to zati som pasari anga chut ani nimin khan leng puya mun thuma le west serzola COVID-19 test run pui nei ani a leng puya hian sample sang hi zathum som thum pathum test ni in COVID-19 positive som ni pathum mu choni a west serzola hian sample zathum som ko paruk test ni in positive som nga pathum an omani Health and Family Welfare Minister Dr. Arnold Thanglin chuan sample test run puine na mun hi atlo ani Mizoram atanga COVID-19 swab sample endik zinga COVID-19 shikthar delta variant mu ani le a Nimin Khan State Nodal Officer and Official Spokesperson on COVID-19 Dr. Pachowlama soma chuan Mizoram COVID-19 positive test swab sample za somnga pakhat whole genome sequencing turin National Institute of Biomedical Genomics Kalyani West Bengal anthona Sample za somnga pakhat an thon zinga za sompanga COVID-19 shikthar delta variant mu ani a hei hi sample test zong atanga za somser pariat ani ati sample te hi Aizol district kamifik an ni a zirchena nei to china Aizol lunglei kolasib le sersip district ka COVID-19 shikthar aum ngei ti fin fi ani a avoi nga nan tuna hian ZMCA Microbiology Department chuan sample zanga thon turin anin bo sai meka heng sample te hi Aizol lunglei kolasip champhai le sersip district committee ani Dr. Pachowlama soma chuan COVID-19 shi in kai chon chakdan le shikai ten an tornat so dat enin district tena he shikthar hi omnia ngai thei ani thu soya afin fi nan malak zelani don ti soibok mi puite chu film khur le zol turin ngen ani whole genome sequencing tur hian Mars thla khan sample samruk pakwa thon ni in variant thar mo ani lova kumin April kha sample jahni som pasari thon ni im delta variant pali moni a kumin June kha sample za thon le ni im delta variant somsari pathum alpha variant pakhat da eta variant pakhat moni a anhunung ber kumin July ni som panga sample za songa pakhat thona delta variant za som panga mo ani Dr. Pachowlama soma chuan Sarkar in lockdown upon chunga sample test run puyan bot saya ni somni pasari chungim Aizol district a khole veng somruk pasire sample sing kwa sangkhat zani somret paruk test zinga COVID-19 positive sanghi zanga somko pakhatan hu cho to thu soya hei hi za pani point paret pathumani a sample test run pui hi kalpui chun jom mek zelani a heti lai hian Shri Khirtura Sarkar malagna hlotlin na an mutan ti soin positive thar an tlat niam tiela amai ro chhei hi Mizoram din mun aziom ta hle ti na nilova la film kur chun jom zela poimu ani ati Aizol Municipal Corporation huam chunga sarkarin in khirna dul zok partial lockdown kalpui mek chu thatharni li thleng po sei ani
hen kai shuna thara hian Presbyterian Kaushan Road in khom bial in khom pui chu chhun nama man thei ani dona in khom pui ne na hun bek in a lengzat ve emo mi zan hi ai tamlo emo in khom pui a hian tel phal anni a sarkar in mana phal sak bial in khom pui ate hian covid kai lo nak tura zom ngai sarkar na ti chote thata ka zom turani a in khom pui thleng tu Kaushanin anom na LLTF emo VLTF emo te phungbo ma somin hei an veng turani a kumupa chak tolo tele nanna ben von nei te chu in khom puya hian tel phalan ni lova thailam roi bot sai phalan ni lova zai phalan ni lo bokani sarkar thu sunna tarlan danin sports practice indoor le outdoor phalan ni dona indoor a mi som ai tamlo outdoor a mi som ni panga ai tamlo ani turani a in soizena mun gym po hon phalani thole ni le zirtop ni a thai heile sanga shal zo man lo tan atuk zingdar ko thleng LLTF det kai shroina in shal zona hun siam sakan ni a sarkar na thok office hun chung office na tul poi mo lir thei man ngai te chu an department how to in detailment order siam sakanga lir thei tlan phalna tan man thei ani bokang Aizawl Municipal Corporation pon te tana in kai shroina bika COVID-19 active case omlo na khuwa te chu Deputy Commissioner le VLTF te ro man na in pathian biak in khom phal sak ani to a lengpui airport atanga jin chuak le lo lu te chuan mi mal lir thei ba ka commercial passenger vehicle an mang thei don ani lungle po in kho khirna zelen tanin po na chuak an tam chhole tan to a lir thei wak vel po mu tur om nol to ti kan correspondent chuna soya khai thar zor te point kongkom hundam changa te an khai thar te zuarin phailama thillak lu po apa ngai le tan to ani nimin chun khan barabi bulzo phairam pucho chunga lelet bulatanga zo phai IR outpost panakong pumpel RCC manga Mizoram sarkarin le do mek chu Assam police ten cho san turin anti hela le do na tho mek ya ming mini bridge on IR approach road to NH 154 along with cho chunga paddy field ti ani a kan correspondent thadon danin nimin khan Assam police som rol vel local chuan le do na thok tu te hne na chuan na hi cho san hal turin an hriat tira luikam tona lungram chunga le do kana tura rotan phuar po quintal nga vel chu Assam police ten phelin 207 minute taka an hlanga phailama an phur thanga lani hele do me ki kolasi PW division noya tho me kani a contractor hi barabi marwenga cheng puar lal tha chungnunga ani a na hi kumin February tha tanga tho chan ni in COVID-19 shileng wangin hun engemaw chen na tho chulsan ani a nimena ero leido na thok tu engemaw zat anam thu don ani All India Radio Aizawl Regional News Unit le Mizoram Sarkar Art and Culture Department Changkup chuan India ramin zalen na amu kumsum sari pangana lomna kalpui mek kwalin quiz competition tuntha August ni sompali in rin ni atanga chanin kumthar August sang hi somhi pahi kheng kartin quiz in elna abwa saidona e quiz in elna hi kartin in rin ni zan chanchen thar puan huna piang in zo na puan ani anga atuk pathian ni zan chanchin thar puan huna pakhatna la tu hing puan ani ang loman pakhatna la tu hian thilpek thatak le certificate adong don ani mobile number 8258812366 8258812366 le email id airdigest21@gmail.com airdigest21@gmail.com ate achan na thon turani a he quiz in elna atan hian lo inwa saila chanchin thar longai thichinam che chanchin thar hi All India Radio Aizawl atanga puanani Longkai district Chimlam Myanmar ram noya ral thuam thuruk chrang man ani ningani khan an thudon bozuin that Assam Rifle le Longkai police rang kopte chuan mong bole ka ki chho in car ram noya ral thuam thuruk en hai chuaka heng ral thuam man te hi nimin khan Longkai police station khen puyani ral thuam man te hi tu te da nge ti tun din huna hriat ani lova an ral thuam man te hi pistol le silai mu te silai hlo le phone te gelatin ati pona man ro le in biak pona ram chi te chu alangsar zol ni in Longkai police station a call that ani an ral thuam man zinga hian .22 pistol le a magazine te AK47 magazine gelatin ton somni pali le silai hlo opium te atelani Zairus Kadila chuan drug controller general of India DCGA ne na tangin an covid vaccine no pang hne na po pek thei Zykov D vaccine man phalna an hu Union Ministry of Science and Technology thu chu danin he vaccine hi India siam chhoni in no pang
kumsom panhi chin chunglam tan puwa pek thei vaccine masaberani a Department of Biotechnology ne na tang dunin Mission COVID Suraksa hnuai kalpui ani a Biotechnology Industry Research Assistance Council Bairak chona kalpuya he vaccine hi dose thuma pek turani a Union Ministry sedanin vaccine ensin na chong thumna mi sing ni le sangret te vaccine pek ni in RT-PCR positive nanalang chuak telaka za somruk poruk point porukin taksa na thoka vaccine test chong khatna tanga chong thumna endik na hi sarkar hnuai mi nilo Data Safety Monitoring Board chuan avil ani CBI chuan West Bengal Assembly in than nei zo hlima tharum thona thleng chui turin team palia din heng team pali te hian in than zo pong sual tual thana le mei che chunga hleilen na thleng nia pu te chu an chui dona team tin hi joint director level officer in an howanga additional director in an pali hin avil thungang nemin pi khan Kolkata High Court chuan West Bengal in than result puan ani nuwa in thana pong sual le mei che chunga hleilen na thleng chui turin CBI thu alo peto ani chanchin thar cherti topna na tlang pui tukina COVID-19 din mun hriat thar bera mi zaruk somni pangai nan kai ti mu chu ani Mizoram COVID-19 swab sample ending zinga COVID-19 shik thar Delta variant hanem tak mu ani le Zaidas Kadila chuan Drug Controller General of India hena tangin an COVID vaccine no pangtan po pek thei Zykov-D vaccine man phalna an hu CBI chuan West Bengal Assembly in than nei zo hlima tharum thona thleng chui turin team pali adin chuti zong chu chanchin thar kan puan thei chu ani